Video pun apa channel si mai kiri han mak tada taram nok sari si koi gi September gi date 6 ni 2023 masi koi na lejari ba se koi gi Supreme Court ta koi gi Manipur gi wai theng nai bi ba case theng na bi ba koi gi mingoi na panjar ba koi sir unthem amadi sir unthem pro hearingi chamber ne lejari ba adang se koi na koi gi viewers hai ba tare koi gi Manipur gi wang amadi Manipur da lei ba koi sinau singna makhan makhan irang me ama thengnari Manipur da su adobu somna kan da su koi gi Manipur gi oina ha tare thengnari ba case sing sida koi metem sa sing li tor dum chali me am chen khangbiri maduma me am du gi matang da ngasi si mama ma da koi na su hearing makhan makhan me ama koi gi site gi channel sina miss tore ha ba koi na su matam phang da ba gi number sat pa me am da upload to ba te me am da communication gap lei ha tare madu khudong sa ba du pi ba koi na ngam gi tare madu su na pi ga ni adu ga ngasi gi case gi matang da kari kari lai gra ba ge ha ba du koi gi pension bi ba koi gi sir unthem Henry de gi taminashi sa sa ngasi dana antang tham yu kai kai lai gra aho bada antang haja ye tan akoi legal team si ai sama adigi rohen ahong sama david aduga akoi bu lead to biriwa sapam biswaji me de lene senior council ni atoba su yauri atoba me amam so atoba maroi na ngasi gi de akoi hai mi panjagi be me amna lead to jara ne atoba me amam so yaujari ba ngasi si ngasi gi hearing si maroi na han August 3 ta ta ki Supreme Court ki order do madu gi de tang samam na khara yaw ba akoi na khara clarification khara pam ba adu gi da mata ko na application ma thangali mamang gi hearing da application je ko na lokal ga hearing do bina ba haja matam lei ta baga adagi Supreme Court ma thang te hai bi ngasi hearing ja ta sina adu gi ngasi adu gi application na pukala ngasi tai haurak pada akoi gi application je pakhalak pa hor ko matam se ista akoi marak thatna akoi gi cookie gi site ki lawyer amna akoi gi moreda cookie sing chaningai leitre kotre meitei singna counter blockade tawsalle aduna masi Supreme Court ki direction aman PPU COPU na yamna misleading or statement am pek padari da akoi gi site ki akoi bullet to biriba senior council Sanjay Hegre akoi gi tamu sapam biswaji me de lane senior council akoi sa mak lo yauna ngasi chap chaba point thamle Supreme Court mamangda tawriba blockade si akoi na te moreda mi changba thingba state security forces changba thingi si cookie gi mob militants na back to mob moi myam na thing mani habidi koina example ama loina na pi lena senior council sa mi soje mi taina clear cut point tole IRB ama sok tana mori pha da por da wa lai na da wa makoina block to na tham da gi IRB do lai ba ngam da si haiba si point je Supreme Court ma rik sum thami Supreme Court na je pressure tawai adu da na tana koi gi mori si koi gi last border town ni Manipur gi da na ti India gi ni Myanmar ga thangnar ga lai se sidai da madik sana adequate security forces lai ba se ma thongni maroina hauji hauji koi ba state ki film study kai no da ngasai mamang da koina hearing da su pan da khut payam yaugre no ma khak da 718 illegal immigrants Myanmaris me am phagi adu me am du state ki security forces do mari marang kaina lai ta tar ga di ha bang mo de ne ba aduna ngasai gi state ki security forces e backup koina tha ba da su tengo pal la ga thamme ko gi singna block to la thamme adu Supreme Court mo na la na maitei singna counter blockade ta mo chaningai le te ha do la aran mani ngasi koina clear cut ta du ha ba point ta te ba aduga akoi gi site gi akoi lane senior council Sanjay Hegre na clear cut no open statement am pi ba na koina thingi ba kangkok pita highway akoi main lifeline oi highway do na koina cha tha humari thingala ise masi da lo thu noina why na hajenere problem me am loi kokani na highway block to isdi cookie na ne highway senga si clear cut thamge to ga adu ki makha tarak pada hoi na sagi akoi na thajagri ba application do sagi Supreme Court ke 7 August ki order do madu kitang clarification pa me ba koina jaga point ni hum yawe ba madu pokhat pagi matang jai da amuk cookie side tagi akoi gi interference ki type ne akoi gi issue se divert taunu ba dum taulai ba akoi gi religious places of worship me am thugai kre mo ki church thugai kre reconstruction tawlu adu tawlu da tawlu thangale ba madoi da akoi gi site ani mati ya kana ba si da yena ki adagi akoi gi site gi am nuai ta ba hai badi
one sided katang sungkut pese how badagi masi haureba koigi mi hearing dagi ana na Supreme Court la pese one sided oiba point je puthok lo honeba sigi religious places is yam one sided oi muina hari se haibadi maitei gi religious places of worship yam thugai bada natra koi maitei gi yung thong khuding gi koi di laisang je lai rim neba madu me am thugai me am du uttangai church kitang thugai adu yam soire na adu ngasi hai pandi panki maitei Christian churches me am su champur da kuki na thugai bane se asi akoi na proof kaloi na lai ramani akoi IAS de yauri bane akoi ngasi di sigi point se tanaman ho de matang thamgare adu religious places of worship sing ngasi Supreme Court ta moina adu khola pada akoi na masi asumba keno se nakal animal ni lai se aduna masi si any reconstruction tau taraga su ama khatung base tau tau ya ha bado tau ga Supreme Court appreciative oiraga ngasi tau ge hai taraga ani mak tau ni kain both sides support tau ri ha bi wa ta thang ki ba aduga ngasi gi akoi gi thangal ai ba akoi na thangal ki ba ngasi gi ai application se dei da yam men maru oi ri se akoi gi Supreme Court ki 7 August ki orders dei da state government amsong Union of India da direction pi ba hai ba di allegation ni moigi kugi side tagi state ki police station adi state ki armory tagi kusuklai yam mangi metei na loi keno tawi aduna masigi si phagat pakko ba taw dragadi irang nemu habi wa ma tham hi ba akoi na to counter di taw ke dubo Supreme Court ki 7 August ki orders dai jai jang sagi sigi matang direction pi da kusuklai si lokhalu accountability lehlu kusuklai mang da thiu natragana masi kyam phagate habagi report pi ba matam da akoi gi side tagi how badagi puthok ki ba point se akoi gi 3rd May da how ki ba violence se manipur da sigi mamang dagi 9 April da akoi gi kuki gi su militants ki designated kemam dagi kuki international army haiba kuki non su militant organization se moina kuki gi su militants ki designated kem dagi kusuklai quran ki ha se clear cut phone lai ramni akoina si annexure on so ki application da hape si matang da akoina argument p adu order da reflect tau khije ba adagi 3rd May da akoi gi license gun shop dagi Suchanpur dagi gun lising ani hena adagi kuki militants plus mob na lut toine ba video recording lai loi lai complaint lai adagi FIR padana loi lai ba adagi gun shop salai ba mi do mana si charai ga loi lai si FIR file tor ga lai ne ba si so koina application si da koi election rate hape hai ba di kuju khulai se karai no karai di kamai mangi no nungti gi koi da maitei gi khungang villages myam adagi lau matam da kapsala ibang tigi leptana asi karai di kapai no ha se sigi kuju khulai myam mangri se sidagi tawpa ngak ne ba madu ko loina nang sagi inspection chalu matam da koi irang marak sidai da kuki su militants ki designated kem ani dagi kuju khulai ga koi gi mugi lalu ba myam do kem tu da amang leram de guns arms ammunition amang leram de sigi myam se mangi ba myam se sigi se accountable oi ga dog ne ba akoi na ho gi hai gi ba adu Supreme Court ki order da adu gi do pala ki da ba madu gi clarification no ni be de ngone ko application thanga krise adu ga masi thanga lakpagi order pass to matung thanga lakpi marak stage da akoi gi Independence Day gi da yam na akoi gi phagi gi mong da kuki kangu na ihan hana militants kangu yauna Independence Day unofficial oina celebrate to ba madu ga akoi laibak phaba hai ga dra akoi gi mogi na soi ba hai ga dra makoi kuki militants tuna makoi militant organization gi insignia thet laga kuju khulai sophisticated weapons akoi gi American weapons akoi India da issue to weapons tate si myam se par ga mokoi gi lalau gi battalion se Independence Day parade se yaw la chala pinia sigi myam se khoi na photo videography myam bu thu ga Supreme Court applications di yaw re ba sigi kuju khulai si myam se open da lai re army na su paramilitary forces na su sigi accountability kem laite open da paira ga lai police na su changuba ya de kai no da buffer zone gi type ta thamjan re to samburom da sigi myam se accountable ohen da tar ga di Manipur gi jik lai di ba akoi gi maroina maitai villages farmers myam da
nungti soidana nongmai kapsalakare attack tawriga soktana potana sidana yawribase si kujuklai miyamse asi accountable ohendring edi yaroi haidana ngasi Supreme Court apina ngasagi ta order 7 August ki order ida ngasagi kujuklai gi maramda thigalu status report file taw habido akoi sigi su militants ki puran report kriba miyam ganso bruto miyam se si puthokta taragadi sigi su accountability ma puthokta taragadi Manipur ki violence lepana ai na pre puthui ya da ba yet pa khot pa yam yaure makha ta na du pandre adu bo khoina Supreme Court hai re mamang da so khoina yam palli adu bo order da long ta reflect taw kide orally oina khoi state government central government da noi sigi matang da noi reply ma pir o na hai adu order da yaw da bo pot ni na mo khoina su lai di lawe so yaw te kasi bukta adu ngasi di khoina khoi senior council ani Sanjay Hegre amasung Sakum Bijoje mite adidi akoi lawyers ne changdra ngasi di Supreme Court ta khoi kai hetare am akan ba pleading ma tawraga si yaw do suya yaro accountability si puthokta taraga di Iran si sugloi lore have sai da Supreme Court ngasi di order da yaw status report ta file ta ko si matang hai basi akoi gi di yam chauna Manipur gi miyam da akoi gi nungti nongmaina attack tor pase lep na bagi adagi Manipura peace hanjalak na bagi achauba thaudang ne na koi lawe ba si se aduna ngasi status report si piro haire hapta ni matung da case ong tani haire ba aduna me mina si status report ka mai la se akoi positive oi haibadi sarkar na masi chapchana tor kani hai kaino da sarkar ju peace purpose pa manina akoi thajabalai aduga thajabalai haiduna so akoina sarkar da akoina taksan badi lepadi yarwe koi side ge si so khangde ama khangde yam taksan batai sigi mang riba kujukulai myam adagi attack of the scenery kujukulai myam se sama to ngani se si akoi sidai sida kem to signal ngai leite ba undisputed ne ba si kujukulai myam bhajan taragadi attack myam to tolka doine aduna hapta ani matungda court da masi status report se file toro haire adu makha ta hearing adu sathagani aduga masiga lol marakta akoi intervention application ma yamna thare ba case dai sidai sa distraction ge ta adu marak te akoi yamna akoi miyamda aina panjaning bada ama yawe akoi Imphal da laiba hospital singda morgue ta kuki dead bodies miyam am laiba ado Supreme Court ma mang so yam high gre dead bodies si lauro imung manuna identify tawraga identification tawdana tawya ko de kai no da clear cut ta lai grab ne ko solicitor general na go statement p grab ne kon court illegal immigrants lai re have se issues illegal immigrants yam chawna factor ne je Manipur ki violence is da ado dead body do lauge na mo ngasi claim tawre heba akoi kem ta identify taw de da ado ngasi so ma ko ni gele dead body si identify tawdana kamaina lau de no akoi ki sei illegal Myanmaris mi ama lai re have se undisputed ne ba aduna identify taw da di yaro have se ngasi Supreme Court reiterate am taw ba mamang order da mamang da tham yaw problem ba identify tawro aduga yamna akoi ki kai illogical ne ba akoi ki samna haikanda mi ma imung gi leite hai tar ga imung manung dira akoi gi leidra mi du gi body du launo khona ba se any me stop ne ba leidra bok ta akoi gi kai kudam moina ma pi mero no ju pi bi hai re mi ma thana sa mamang da sa khina hang ba wa hang moina mamang da thamjagi bida koi gi mamang da pangthoki program khar zu ma khoi gi ba mi maya ma photo thet poi thet ba ta pangthoki program da su maya photo thet ba yaw gi bane khoi zu hang adum hang gi ne maram di ma du Myanmar de lakpa kanggu jing yaw bana man moira photo hapa ngam da bra hai ba hang je ko men se keno ne verify amuk taw de ba photo do akoi na manak chang uru su te koi lam ui madai da social media da me an phone do ne siri Myanmaris ngak tani hai ba gi ade photo khang da na kamai photo yaw do no atuni dead body ne hai tar ga di moi family na identify to photo kamai phang oi do no ba empty coffin protest taw du de ne that was a farcical keno ne protest hai tare akoi gi media propaganda adune aduga makha ta nga sagi dead body gi matang di identify taw dringai di keno taw ya ha gi ma lai harne Supreme Court su hai identify taw hollo ta holla kan law gi claim taw ti taw jaro aduda akoi ayet pakem lai ti aduga maroi na akoi gi sai ti ngasi yam keno taw mong da akoi gi Supreme Court ki case lai ba hearing sai da application se ta thajal la application after application panga thajal re aduna akoi ki main oiba issue se divert tawraga application se dum chat lai re ba akoi ki
sisu propaganda makalamne koi main oiba issue si hearing tawdana adum thambaga side ki kanataba irrelevant oiba issue myam se adum tackle tawlei ba hita de court ki matam juma khan ba anda akoi ki side ki ngasi thamme akoi ki main oiba petition gi petitioner respondents myam Union of India state government oiba main oiba party se si sing tabiyu side ki application myam se sida sum ta leita de focus tawlei ta de akoi main oiba issue ta ba ngamoina akoi na kasi submission pi court appreciate tawli adun mathang ta makata ba mathang gi hearing da soina tawni mathang gi hearing je hafta ni matung da thame agada akoi gi maru oiba point ama so akoi na si matam le hawda dagi kasi kan taw mathang da akoi soina lakatani haibadi akoi gi destroy taw throb mai tei village myam do hawjikti loi takhar ga tanthore ni changbang ngamdre si ya chutam puda akoi mai tei lekai le si khuyam thi ba mai tei lekai den te mai tei Christian lekai ju ni thuai ri si more rom na mai tei gi kunnya je moi mai tha dana mai tha thuai da te moi jik tai se report ya rom ni akoi na akoi application su election in hape haibadi moi na JCB budol ja season raga mai tei me am na kun tarmi haibagi mami jin muthat laga ground level torga kai hai tare mai tei le level de haibagi mo kun na haibadi 1992 93 da kogi ga naga ga conflict thoki matam da more chandel tenopal degi koi naga tanthur ke be mo do adai tanthura kan da moi tanthur thamraga moi oi teng kharaga bang kan da naga amuk chang ga ta bangam de adu ki same ke no do ni moi repeat tai se acha adu sigi point je koi na prayer ma yaw ri ba akoi ki maitei settlement me am se hajik maitei me am tanthur displace ta tar ga so resettlement ki issue point me yaw ri Supreme Court order da resettlement ta he ta di kan sa ki koi maitei settlement me am do burn destroy oi tar so secure protection among secure ta odong ne ba adu ta odra di kamaina hanjana changjal agari settle ta odi adi ngasagi Supreme Court order da hai rehabilitation ta resettlement ta reconstruction ta villages me am destroy ta me am do na adu village to laiti harak tra gadi kamai ta resettlement ta odoi na reconstruction kamai ta odoi na kai to CM sa ta ta adu na mo gi plan di akoi gi mami muthat pani leram de haibagi mari yela ka dori ne duga adu ta wo ta ti hojiti moina phana destroy ta so poira habidi hojiti chapal ba zo ning satellite imagery me am laura le ramni akoi ne laiti ha chu photo be am ma akoi laura le re mathang hearing da akoi si ka di su choi choi na ada mathang gi dai da akoi na yamna akoi gi positive oi ba khopam ga roina thammi si ngasai gi militants me am da pai ri ba khujuklai mang ri ba khujuklai me am se sigi si accountability ma porkani haibase se koi thajei ba haibadi khujuklai me am do khajan khujan ba tawtar ga di haibadi su militants ki di designated camp da moi di under lock and seal thang da ni khujuklai me am se open da pai le re independence day parade en tawga adu me am khajan da tar ga di nasagi attack taw se to oi aduna attack taw se to hon ga heta ni sai khujuklai me am se accountable oi na do me ba aduna hopefully 2 weeks matung da akoi di wakhalda status report ama lakani maduda positive oina report lakatra haibase amjaka asigi hearing batang je sini lei sarai marthana kemta amani gatang supplement hangjaning bamma haitare khoi manipur da buffer zone na khaido thammi se sigi course mas illogical ne haibade ai opinion ni ko illogical ne habdi state ama kamai buffer zone thamdo adu saroina buffer zone thammi haise ke amuk illogical ai harake ba mamang hafta khargi mamang da buffer zone thame buffer zone chidai the paramilitary forces central forces me nga ai hai ado incident ama point out tawjage ba relief camp tagi moi mapa macha yauna makoi gi yumda ngda hanjaraga leijarage na chakre buffer zone gi manung nati ko buffer zone gi wang mani ko aduna kuki militants na nungdang da buffer zone che kamai lanjala aga jiki maitei gi relief camp ta leramba mapa macha me am do hoi thang na kap tana no mai ka pa manga ga lethla hatu mi do kamai hat no buffer zone se paramilitary forces of Indian army na man tawe hai at buffer zone ta kamai lan chale inova buffer zone se laite hai bane si ta kadi at buffer zone se lai don su thokte hai badi kushila ga buffer zone se leji de sila kani ba akoi simple one example hai kanda Israel Palestinian Gaza strip to rise buffer zone hai Gaza strip to buffer zone kya koi ri yeng biuna aduna modus operandi se kam clearly oeba akogi buffer zone hai kem nate simple ai nga sai 90 to 93 gi conflict ta na kuki na nagatan thore
more chandel teno palagi ado matam de su chamana na dai tarongani ado haujiki phibum da leikanda more da chandel da teno palda naga janna tar ka phajana leiba ngami brane ꯂꯩꯇꯕꯅꯤ ado chamana na shem dune be jil tawise bishnupur ga chuchampur gi tainavis de buffer zone semjale masi illegally illogically oiba kenone sije si buffer zone se thamam su pokte ado sigi maru oiba reason di harakani buffer zone thamta di nakalani mak khanadre harakani ba ado nuti gi gadne tek ti tokte na mane mane either buffer zone si phajana nga pi da ba ma natragana buffer zone si side amatang thamaga side ama pura free thabaga sapana re aduna masi accountability su puthok taba yaroi si akoi application da yauri ni si se aduga akoi na thagiba PIL e de loi yauri adu sigi point se akoi su choi choi de lokakani buffer zone si how far reasonable way again buffer zone si na kana ba kai biri gen ado supreme court ta dum pukhatte ya le akoi na pukhani akoi dum pukhale buffer zone se thamba logical sugoi oidi ba okay state ama lain state na administration chalaga buffer zone piba je kai separate administration ta dra si mane adu mak ni mayam na haine ri bas aduna see state government khangde central government khangde they have to take a very particular stand action law do neba kai do buffer de lai do ne manipur gi state state da mane da samrak ta ama khangzani ba ngasi budi khanna ba lokot ba yaw da ba male ado khoi mama no khoi mete na bi da sa thagi ba haide na bi da khoi jan mangan lagi ado akoina taja da mamang gi hearing da CBI da handover to brain khale okay okay si adu gi FIR okay ngasi mokti pukatre ba dum ka ngasi sinagra sinagreba okay atop supplement hamni ba lagi ba sa atop supplement haming bahai si laitre hojikidi sina dum kada tok sele du maru ina akoi amatang ain haining mase ihau kudima prajana saruk yadragadi ihau se ihau haije akoi shanti porokoi ni ko lan ho haibe nate manipur da peace porokpa normalcy porokpa se praja gi thotang yautana ne kanam tana porokpa ngom praja yautana to to bung me prajana pickup thokpa se yamna dagata okay thagasari ngasi khoi gi chilaba matam kya kai thopi duna ngasi khoi gi minority bill channel gi kothang da ngasi supreme court ta thengna gi ba case ti matang da samlappa warol khara mayam gi mafam da khoi gi channel si kothang da thamba phangbi ba amadi thambi bi da mak sani bu thagasari adu ga loisilakpada loisil tang sida thamjani makra hai ta re khoi gi ngasi si khoi gi youtube amadi facebook page ta ani mak da live thajabane khoi minority gi market gi adu somna kanda khoi youtube ki comment section da haiba tare message makan mayam ma thabire pawasu makan atu ma khoi sala nok ni phaw mayam ma yawe atu madu mak ti khoi lo khalaga mayam mamang da thamja roi atu thamjaningi badi khoi na haijining mang roi badi manipur da so sik irang si ap kana chauna thoktana ojik se khoi gi hai pham da gi adu gi game lo thokani barricade lo thokani hai program am sa thari adu ma mayam thengna bi adu ga khoi somna haijining di Supreme Court ki oiba case haiba tare sima mayam sida su khoi maitai gi oiba haiba tare ko thengna bi se khoi sir atai tai mayam su leigre mayam su letter sa pi bane aduna lan haiba city makhan kudima ki lan mayam lai wari ni khoi ri ken da lai basing su lan mak khala mani no mugi sara thak ta yate ade ma khoi gi line gi pem madu ta ringe khoi madu lan loi ba ko basing ge aduga thengnari ba case asisu karam kanda loi duna karam kanda loi ga madu haiba ngam basu na tari aduna chaliba cheliba chongiba punamak si akoi samna bada thau yaw dar gari chende ade amaromda khoi puk yaw dar ga di akoi hana sang na saninga ga su puk yaw dar ga di chen mangam di aduna thamjaning si khoi viewers samoina followers samoina mayam da thamjaning si sidai da cheliba sisu lebak myang wi damak tani adigi manipur thengna bi ba khoi sino sina thengna bi ba mayam da so lebak myang wi damak tani aduna akoi man amaga support to wina ba du hoji ko sarna thambigi ba sar energy thambigi ba ahoma da sammani lebak myam gi parja myam gi support yaudana koi puna manang manate aduna myam puna ba support to minasi amaga mating panga loi di fawa loi na ba du fawa makeup to fawa ko sa minasi ha ba wai sai zerga yeng bi puna po amuka na senel si mai ke degi khurumzar